الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن استنى بسنته من صفوة الأبرار أما بعد فداغن تبع مها لبيتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دروس الإيمان ಗೆ ಮಿರೆಗೆ ಮಿ ದರುಸ್ಗಾ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿ ಬಾಲಾಲನಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮಂಗೆ ಹಯಾತು ಗಾವೆಸಿ ಹದೀಸಕುಂ ವರವೆಸ್ ಆದಾ ಲಿಬಿಗಣ ವಿಧಾನೆ ವರವೆಸ್ ಮುಹಿಮ್ ಹದೀಸಕ ಅದೆ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅರಿಹುಂ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿಯ ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ರಿವಾ ಕುರಬಾಫಾ ಹದೀಸಗ ಅನ್ನನಿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه إذا أحب الله تعالى العبد الله سبحانه وتعالى على كذلك لوبي وديعن في كمغاوا نما نادى جبريل عليه السلام الله سبحانه وتعالى وحي كربيه إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه أما كشورن الله سبحانه وتعالى مبني ابني على كذلك لوبي وديعن فيه خليق فانوس إن هذاك لوبي واش فيحبه جبريل دين جبريل عليه السلام يميه كذلك لوبي وداعن وي دين فوقا فينادي في أهل السماء دين أردتكوغا غوال جبريل عليه السلام ملائكة بكلنا مخاطب كروا بدال وي إن الله تعالى يحب فلانا الله سبحانه وتعالى مبني ابني على كذلك لوبي وديعن فيه فأحبوه تبامي مس إن هذاك لوبي واش فيحبه أهل السماء دين أردتكوغا ملائكة بكلم إن هذاك لوبي بيه ثم يوضع له القبول في الأرض دين الله سبحانه وتعالى بمتي غوا مؤمن تكونغه مسلم تكونغه هتك اميها كامدغا لوبي لبانه ادي ايناගේ කන්දත්තන් එබෑමිහුම් බලාගෙන කබූල් කුරානේ आदमी हदीस के शरागन कुरिय दियोमुग कुरियगा वफदे सवाल की सैयद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह में हदीस मितांगा दिकुर कुरबी कीवेगम बाय अर तिबे फलुम दुरुसल ईमान गे में सिलसिला के कुरिय के दरुस्तकु गाडुहा फवाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंतकम गवाहका उलूहियतुगा अदि रुबूबियतुगा वस अदि अस्मा व सिफातुगा अदि एक फौगा इलाह सुब्हानहु व तआला के सिफाफुल तक गवाहक शरह कुरवम मिहातन मियई एंकोम मि हदीस मितांगा शेख रहमहुल्लाह लिवा फावनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मतिबरि बेगंबा सिफाफुल बयान को दिनु मटका अदि मि हदीस को मियननी इदा अहब्बल्लाहु तआला अल अब्द अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलकु देके लोबि वे वडिगन फिकम गावानम एमीन अबेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला लिबु वडिगम्मा सिफाफुलकन ए लोबि वे वडिगतुमकी अमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलतकुन देके लोबि बों ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला लिबु वडिगम्मा सिफाफुलकन बयान को दिनु मटका शेख रहमहुल्लाह मितांगा मि हदीस दिकुल कुरबाफा मि वडी देन सिफाफुल तका बेहे गोतुन बाहक देके वे रुगा आम उसूलन ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिफाफुल तका मखलूकुन के सिफाया नमुगा एग्गोबिकमुगा वियस इफ़द वेगन नुवाका माने के मिसालक अळगොಂಡ මෙන්න වෙස් ෆෙනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා බල්ලවා පඩිගන්නවා අळගොಂಡ මෙන්න වෙස් අඩු එවේ නම අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා වෙස් අස්සවා පඩිගන්නවා එහෙනම් නමුගා එග්ගො එහෙන් නම වෙස් හකීකත බලාෆකමුගා වානම එග්ගො වෙගන්න නුවේ එහෙනි අळගොಂಡ මෙන්න මා බාර් අඩු මා බාර් වෙජියම් ඒ කියාච්ච සාෆෙන් නුවේ මා බොඩ මඩු වෙජ්ජකම් අळගොಂಡ මෙන්නක එයාඩෙන් නුවේ ඉවේ तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुरिहा डेबस असवा बडिगम बल्लावा बडिगम येन बडिगम एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिफाफुल के इलाह सुब्हानहु व तआला एकशीगे मा गोतुगा वा सिफा अल्लाह वहिब करबनी वलम यकुल लहु कुफुवन अहद इलाह सुब्हानहु व तआला इफद वेगम महा मइब्बिस फराते नोये देन मितांगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोबे बडिगनवा वाहक दिकुर करवे इल्मुरिन विदालवे أي صفة اختيارية متعلقة بالحال وليست متعلقة بالمآل الله سبحانه وتعالى لوبي وديغنوا لوبي وديغتمكي أي إله لبي وديغما اختياري صفة فلك إله إرادة كربي على إرادة كربي بقولتك لوبي وديغنوا متعلقة بالحال أي واني ميها حالة كماتش معناه كي الله سبحانه وتعالى أريد ميها كمغا وادم الله سبحانه وتعالى ए ना देखे लोबे वडी नुगन्नवान
kon maadama sena tawbawe ila subhanahu wa taala ga amur fulta kiyaman teriwa fajafikam gawanama Allah subhanahu wa taala ena deke lombe be bodi gannawana mitanga mi wahaga dikur kuran jehun sababaki bid'a ga bayin ahlu werin qabul kura gotuga Allah subhanahu wa taala ge mi lobe wadigatum ge sifaye ki azali sifaye ghairu mutaghayyira e badal wasfa ennu emi hun gaatu Allah subhanahu wa taala alapodeke lobe wadigan fikam gawana meden ena maruma hisaban badalen nannan e lobe wadigatum ga emi hun qabul kurani algon mes qabul kura achen e Allah subhanahu wa taala denu wadigan makan insana maru ayruge ena ki mu'mina kam gawanya nuata kafir kam gawanya ehma ila subhanahu wa taala mu'mina gotuga miwana miyaku maruwana kan denabodigen nawati ve bidua gahlu verim bunani ena ufamma ayruge sallallahu subhanahu wa taala ena deke lobe wadigan nawa misala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ufamme badagen nevirus Allah subhanahu wa taala kalege faanu deke lobe wadigan nawane kalege faanu kufruga halatu ga vi rugaavse kalege faanu deke Allah subhanahu wa taala lobe wadigan nawane rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahid kolla kalepan avahar kollu mattaka kandi uren dammawaga nukunne wagutuga ves Allah subhanahu wa taala kalege faanu deke lobe wadigan nawane kama bidua ga hulu verin qabul kuran එන්නමස් අහලුස් සුන්න වල් ජමාඅතුගේ අකීදායකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ලෝභය වඩගතු මණි එනාගේ حالතුග මච්ච මානකි කුෆරුගේ حالතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නුර්සව වඩින්නවානේ අදි ඊමාම ෆහුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිහුක දෙකේ ලෝභය වඩිගන්නවානේ ඒ මිකන් එංගඩි මි හදීස් කමෙනනි ඉදා අහබ්බල්ලාහ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලකු දෙකේ ලෝභය වඩිගන් ෆිකම් ගාවාන මේක මානකි කුරීගා lebbenwe in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah timman kalege paana tabawashe erun tiyaba muhundeke Allah lobe wadi gannawane ko manake taba nuwanya ila subhanahu wa taala lobe wadi nugannawane hema mi ahlus sunna wal jamaatuge aqida hema shaykh rahimahullah mitanga mi hadis zikru kurabe mikam bayan kodina mattaka lobe wadi gatun ilaha nisbabege ma sifekkan adi esifayake ila subhanahu wa taala ge zaatu fula ekashige ma gotha ba sifekkan timmanakama ahlus sunna wal jamaatu aqidayaki e lobe wodigatum mani emi hage halatuga maccaka den e faw galgon men mi hadis ge sharha yada kam gawanama mi hadis kam yannani idha ahabba Allah ta'ala al abd Allah subhanahu wa ta'ala ala ko deke lobe wodigan fikam gawanama imam ibn hajar rahimahullah mi hadis fathul bari ga Fathul Bari Bukhari syarah kuramum vidalwani mi hadis migotan aw munga nuata Allah subhanahu wa ta'ala egota wahi kuramga sababe beya e sababu bayan kurwa hadis Sa'ban radhiyallahu anhu ge hadis riwa kurawani egami wannani innal abda la yaltamisu mardat Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ge ala ilahuge ruhi badigatun hasil kurumattaka gada ala masake kureya فلا يزال كذلك دين اغتوغا اينا دمي هوريا حتى يقول الله سبحانه وتعالى وهي قربا فمداندن يا جبريل ان عبدي فلانا يلتمس ان يرضيني තිමෙන් ඉලාහුගේ මෙවැනි අලකු තිමෙන් ඉලාහුගේ රොහිබඩිකතුන් හාසිල කුරුමට්ටක මසකෙන් එබ කරේ අලා වයින්න රහමති ගලබත අලයිහි දන්නාෂේ තිමෙන් ඉලාහුගේ රොහිබඩිකතුන් එනාය හාසිල වෙජ්ජි අදිවසෙන් අදිස ගන්නනි වලා යසාලු අබදි යතකරබ ඉලය්‍ය බින් නවාෆිල් හත්තා උහිබ්බා තිමෙන් ඉලාහුගේ අලා ෆර්දු කන්තත් කුරුම ෆෞගා sunnek kantata kuramunda waraka timen ilahuwa ena kuttaba munde hatta uhibba timen ilah subhanahu wa ta'ala emiha budeke lobi wodigam puma dande ehma ilahu lobi wodigatu miwani sababen asken ei ala ilahu rubadigatu hasilum kurumattaka fardu kantatan ada kon adi sunnek kantata itura ada kurumuge sababu den e foga miyallani inna allah subhanahu wa ta'ala hisabu jibril alayhi salama بس وايو قربا بدال وإن الله تعالى يحب فلانا الله سبحانه وتعالى ميبني امني على كدك لوبي به وديگن في سوالك الله سبحانه وتعالى على كدك لوبي وديگن في كم गावाना में एगे नतीजा की कुबा है एगे मच्चे तरतीब गणना कम की कुबा है ऐ अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़ियामत दुहुं एना के फाफ बुसवा देबा एना रहमत लबा एना सोर के वदवान आदि दुनिया मतीगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना आया हेवकमुगे मगु दक्कावा एकमुगे तौफीक को देबान आदि एकमुगे एना साबित को देबान आदि एना दुआ को फिकम गावानमा ए दुआ इजाब करबान हेंकम मितांगे दemme फाव करबन हदीस का वला यजालु अबदी यतकर्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बा
den wahi korwani fa idha ahbabtuhu den timen ilah e ala ko deke lobe bo badigan fi kam gawa nama kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtashu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha eenage aduaha aduhuma eena bala beluma eena atun echge hifa hifuma eena tanaka hingafada diuma mihuriha kam bes wani Allah subhanahu wa ta'ala ga ruhi badigatum ga matige manake ruhi badigatum Allah ga ruhi badigannawa belumen noni ena nubalane ilahu ga ruhi badigannawa aden noni ena aden nahane ekaman Allah subhanahu wa ta'ala ena aya tawfiq debane den efo ga wahi korwani wala in sa'alani la a'tiyanna timen ilah gagartung ena kamakan edi du'a ko fikam gawa nama timen ilah ena ge du'a wagutung ijaba korwame wala in ista'adani la u'idhanna adi timen ilah ge hadartung ena rakkatari kamakan edi fikam gawa nama timen ilah e alaka rakkatari kan devame ehami hadithon algonda men nege gandini Allah lobe wadigan fikam gawa nama algonda men na duniya mati ga ege sabum libena fadata den efahuga fayuhibbuhu jibril alayhi salam emiha gudake lobibe wadagan mana ben hadith ta ko gannani e hisabam jibril alayhi salam idalwe rahmatullahi ala fulan wa taqul hamalatul arsh jibril alayhi salam idalwe evane miwane mihaka Allah subhanahu wa ta'ala rahme labbashi adi arshi ipawa malaika be kalum mes egota vidalwa kamuga hadith ta ko ga hadith ga aswawani ame gota udata ko gawa he malaika be kalum se gota dua korwa kamga e min egen dani malaika be kalum algondu men deke insaadun deke Allah ga alad deke lobe wadagen fikam gawa nama ege natija ke be kalum enaya rahmatan edi dua korwane faafu sawman edi dua korwane den e fawga fayunadi fi ahli sama udata ko ga jibril alayhi salam udata ko ga malaikatuna mukhadab korba vidalwe be me hadith sa'ban radiyallahu anhu ge gannani ahlus samaa'i sab'a han udugawa huriha malaika be kalunna Allah jibril alayhi salam me gota vidalwa kamga lobe ta konnikan tasawwur kolla han uduga algon menge terega farege miheke wara aadaga mihe kamga vedane ma mashhur num mihe kamga vedane namaves uduta ko ga han udugawa huriha malaika be kalunna mi ibbawale beni nimda ibbawale beni Allah subhanahu wa ta'ala miveni mihege dari miveni mihago deke lobe wadigen fi uduta ko ga i'lan korbeni nage nan ekam misna wada gannawa makkan ega mativerika den Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurbaanga wani thumma yud'u lahu al-qabul fil ard bimmati ka Allah subhanahu wa ta'ala ena ya meduga lobi labbai mis bimmati gawa mistakunge hittakuga mu'min takunge hittakuga ila subhanahu wa ta'ala e lobi labbai henkamu duniye gawa ahlu verin mu'min takunge waha meta men duniye ga ahlu verin egmane ke mu'min takun muslim takunge waha em ebami hum mihaku deke lobi wa kam gawa nam ena ya sana kiya madah kiya kam gawa nam ei Allah subhanahu wa ta'ala emihaku deke lobi bodigam wa kamuge alamat nuwata ekama ummi libe ummi den engam hadisa gannani Anas radhiyallahu anhu vidalwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihum janaza gendamune e janaza gendamune uruga e janaza ga baveri ge ma mistakun e majitaya sanakiya mundiye enaga rangalu wahakata zikru kura mundiye den nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurbiye wajabat enaga macha wajib wajje den e fawga ege fawga anek ehin janaza ehin mihegen abure gendune egaburuge ahlu verin e aburuge gatu gawa mistakun enaya ge mubawaha kada dakka enage macha nuruhum faal kor mundiye la'anat de mundiye den nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurbiye wajabat enaga macha wajib wajje den umar ibn khattab radiyallahu anhu sawal danwani e allah ka rasula maada wajabat hoche toy enaga macha wajibui eheto nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurabanga bani hada asnaytum alaihi khaira mivani mihaka tiyabamihum enaga rangalu wahaka dakka ena sanakiya madakiya hedimu he fawajabat lahul jannah natija gotun enaya suwaruge wajibuje wa hada asnaytum alaihi sharra nadi mivani mihaka tiyabamu nubaenche gowa hadi ecche gowa nuruhum faalu kuramundiye fawajabat lahun nar natija gotun enaya Allah subhanahu wa ta'ala ga kopa ku naraka inaya wajibuje den efa hadis kurwani antum shuhada Allah fil ard tiyabami hunnaki bimmati gawa ila subhanahu wa ta'ala ge hekiverine e mi hadisu mege midani
bayaku mihun sanaki umage macca bina korwa nabi sallallahu hadis korwa Allahuge ruhe badi gotun enaya baakan sorge enaya baakan ehma bayaku mihun mihaka sanakiya kamga wana maden emihake rangalu mihakam gaifa wajibutaka farudaka barabara ada kura mihakam gaifa efada mihaka bayaku mihun sanakiya kamga wana ma ei Allah subhanahu wa ta'ala emihaka me ruhe badi ge maakamge alamate den e fawga a me gota mi hadis ge melani mihaka maruma fawga suwal ke dirhuri mihaka me duga khene toy wahne rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwal den mono abu dharr radhiyallahu anhu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwal den mone araita ar-rajula ya'malu al-amala mihaku hewkantake kure minal khairi hewkantake ena kure wa yahmaduhu an-nasu alayhi den ekamuge macca mistakun enaya ta'rif kon sanakiya uleya manake ಆ ಮೌಸೂಲಕ್ಕೆ ಮಿಸಾಲಕ ಆಳ್ಗೊಂಡ men hewkame koffikam gawana mistakunge sanaya madhen erigen hewkame koffiya meti wadegen dani dekkun terikamuge teriya shirkuge teriya e mihadis ka miyanani ena puri amal kurani Allah guruhbati patum adage el nimuma fawga den enaya me adui wedi mistakun enaya sanakiyati enaya ta'rif kun hadati efada halatage eenage hitan e ufaverikam wadijjekam gawanama ei shirkuge teriya dana kametto e dekkun terikamuge kametto ehto nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korwani tilka ajilu bushra al mu'min adi kiyen ye ei Allah subhanahu wa ta'ala eenage amalu gabulu korabbi kamuge ufaveri habarake duniya matige ene debba duniya matiga eenage amalu gabulu korabbi kamuge alamatike ei eenaya efada gotaka mistakun sanakiya hada mundiu misalakan algondu men mi mujtamoge terem mege misale naga kam gawanama isnadinu mataka misale naga kam gawanama algondu menge terega by fara mis media ge terega mis media ga by mi mihun kora hew kanti to gawa warak boda feturi enaya waragina mihun sanakiya hada algondu men ba fene misalaka algondu hadana gannani anhem befalaku pujjaku goyagen mi hospital diya magumatiga traffic ga jehiga nudevi madukoran jehifa umba de ekam ade han edi ekam ehitere kam kan edi tibba etana fuluha ko as handawa ko me traffic fuluha ko as e kujja nagagen hospital gos farwadi manzar den evahaka me anhem beflo ko me facebook ko gali uma ko ga e barabboda mashhur wegen dia waragena me hun ena ta'rif ko sanakiya me dua ko hadamondia e mi ko puri kamere ene puri kamake puri bagutuga duniyage edu men neti puri kamek kamuga wanama ummeedu kurave ege fahuga eya sanataka e mistagunga ta'rif taka ki ei Allah subhanahu wa ta'ala enage amalu qabul kurave kamuga alamat kamuga vedanaka den algondu mennaka jazmu ko fakasirano bunemen Allah subhanahu wa ta'ala qabul kuravi eke mate enage me ruhebadi genne wi eke henen algondu menna kanu bunne vene gaibuka kame enemes ummeedu kurave algondu menna ei Allah subhanahu wa ta'ala e amalu qabul kurave ka henkamon imam nawawi rahimahullah vidalwani mi hadis ge mi ta'rif de mi hadis ge sharh ko de bamun vidalwani maana ilmu mi hadis maana kuraba vidalwe hadhihi al bushra al muajjala mi devun ufawer khabar ki ei dalilun ala ridallahi ta'ala anhu wa mahabbatihi lahu ei Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi badigatuma eilahu ge lobi enaya ba kamuge dalileke adives ibn jawzi rahimahullah mi hadis ka sharh ka vidalwani wal ma'na ege ma'na ki ei Allah anna Allah ta'ala idha taqabbala al amala awqa fil qulubi qabul al amil wa madhahu Allah subhanahu wa ta'ala mi hegge amale qabul kurabba fi kam gawa nama awqa fil qulub mistakunge hittakuga lavve qabul al amil wa madhahu ena ya meduga qabul kurun banake enage e kurikanta balagatu ngemu hittaku galawwe adi enaya madha kiya sana kiya ne goy meduwer koddevai enkam mi hadis takun algon men engegen dani mistakun sana kiya kam gawana ma ei ummeedu kurave kamekan Allah subhanahu wa ta'ala ge rohbadigatuma ila subhanahu wa ta'ala ge me rahmen e mihaka ba kamuge hekkeke den e fahuga mi hadisun algon men libe faada tak khulasa kolla kam gawana ma emme furtama ekamakan algon men mi hadisun ngigen ngajje Allah subhanahu wa ta'ala ge sifa fulekan ila subhanahu wa ta'ala artakun deke lobe wadigatuma adi hame gota mi hadisun algon men ngigen ngajje ila subhanahu wa ta'ala lobe wadigannawa lobe wadigatuma ki ei e halatuge maccan anna kamekkan ei
mihku nubakum ulekam gawanama e halatu ga Allah subhanahu wa taala ena medu ga nur sawane Allah subhanahu wa taala ena ga macha ruhi badigam nemme Allah subhanahu wa taala yang ena kiyamantrikan ada kurakam gawanama Allah subhanahu wa taala ena deke dobe bodigannawane kam hame gota mi hadisun algonde men libigen dia ane faada ime fahum zikru kurabun faada ei mistakum miho ka meduga lobi kurakam gawanama ena ya sanaya madha kiya kam gawanama ei Allah subhanahu wa taala miha gudeke lobi bodigem mikamuge alamate kenote kam kurave ummideke te mi hadis mitanga zikru kurma ko algondu mujtamoge terem fenna kam ka ali alwalam beenu ei algonde menge terega warak gina fahara mi bayan fikor takuga jahigem bay kudin ilmu erinna adi deena dawat de mihunna adi mala hadi hutur basta bone e ilmu erinna ki ei din oluwalam masek kura bay ko komga sifa kurama da manzar algon men ay bakkani gendi lobe tafum ilmu erin Allah subhanahu wa taala kirtu qur'an ga Allah bahi korbani Allah birwati bakan kashwari ilmu erinna ema eilah go rohbadi gatun emme libun emme aula kam bodwege ma ebbay ki ilmu erin anikkamaki efada shehun nota efada ilmu erinnaki gina bayako ebayaka ta'rif kora ebayaka sanaki ilmu erinkam ga wejjenama biru eboen Allah subhanahu wa taala ga wali veriyaka de kolan ena buneva bayekkam ga basbu ehni ena sanaki akam ga Allah go ruhe badigatu maakam ga alamatin ei ehmeje efada mihaka de kola efada shehaka de kola efada ilmu ereka de kola basbuna akam ga wadama faharek ga ekashige me Allah ga wali veriyaka dimala buneva bayekkam ga Allah ka Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis korwani man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb timen ilahoge wali veriya ka de kola miha ko adawa terikam faalu ko fikam gawanama emiha ka de kola timen ilah subhanahu wa taala hangurama ulan korba hushim em algon menge hayatu ga dimawa undubutaka musibataka mehuriya kamegge sababekkam ga abun ekashige me algon menna Allahuge lobowetikan lobive wodigatun libifawa alaka de kolan algon men mi basbone emihegge ambura izze nagalu mattaka masek korabun e vedana algon men sababekkam ga algon men duniya matiga midimawa musibata hoge em ekan kamun duruma nasihattariwa haluga hataruwana mi faada ka balalanan ade ei mi hadis ga idha ahabba Allah taala ama ege sababu aruga bayan korabun Allah subhanahu wa taala ga ruhi badigatun hasil kuru mattaka alaku masekke kureye ege sababun Allah subhanahu wa taala lobe wodiganawai ehengam Allah subhanahu wa taala ge lobe wodigatun hodu mattaka algon menna kuravidane baram muhimu kamen ei sunnata adako mi hadis gannani wala yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafil wajib kantatan ada kurum gaiturun sunnak kantatan ada kurumuga ena demi huraye hatta uhibba timen ilahuge lobi bodigatun ena libijjuma da dehemingenge ilahuge lobi bodigatun hasil kurmattaka kurvidana war muhim kamekan ei sunnatan ada kurum hasa gotega regaduga kurave vitri namaz ei sunnata goteren emme mavege namaz nabiya sallallahu alaihi wasallam de sunnate duha bes dun kurava kam gave ei vitrige sunnata adi fatis namazuge ihu sunnat e du kuravijje kam gawana me kale fan fon qada kurava kam ga asfale ehma vituriga namaz hame gota fardu namazuge isfahuga me kurave rawatib sunnataka rakate rumaki ves algon menna ilahuge lobe bodigatun hasil kurmataka kuravidana kame miha sabun algonge waha kurupallani ummedu kurani mi hadisun tibe fulunna qaada kurani me wahaka dake hadu bigen dia kama subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.